Dumelang baahi ba Sedibeng tlasa Emfuleng. Monana re na le Mkhonto Wesizwe Party. So re tlo bua le di-member tse ithutang mokgatlo onana hore ba re tsebise bona ke bo mang. Ka utlwa ga bona? Dumela baahi, la ke Lerato Kheswa from Ward 5 parting ya MK Mkhonto Wesizwe. Re lebohile ebile ra le amohela tlasa podcast ena ya rona. So ke tlo botsa potso ho wena commander. E right go bitsa commander? Right. Alright. O ntso nahana hore ho relevant ha batjha ba tshwana le wena tje ntse ba vouta ka hara naha ena ya South Africa? O bue le go bane Ho relevant ha batjha ba ntse ba vouta ka hara naha ena ya South Africa because of ho bona le changes tse ngata. Batjha ba bang ha ba tlo vouta, ba tseba ha ba vouta ba voutela for nna ke bona le ntho e right because of ho bona le changes tse ngata. Re thola bo mesebetsi, dintho di a change South Africa, le taba tsa ditsela, di-pothole, re kene re le part ya MK, re batla ho changeisa dintho tse le hore ANC e ne di sile sa di lokisa. Rona re le MK party re tlo di lokisa, re di change ntho e nngwe le right. So ke a leboha for karabo ya hao. So jwale o ka reng ha o kgothatsa batjha hore ka jeno wa voutuwa ke le ho sane bilane ke lona letsatsi le leholo la ho voutuwa. O ka reng ha o tlo ba kgothatsa hore kaofela ba theohele monana plekeng ya Mokgokgodi monana? Okay, nna ke tlo buela for batjha ba tle ba tlo vouta kgona hore le voutong tsa bona re ba kgona hore fa di-points go re tswele pele ka mesebetsi le hore re batla re be teng ntho South Africa re le part ya MK. Alright, ke a leboha commander.